Jisu Kristo ka amyang pa arwaya, kapio ja papi ne mempe kai pa sansa, ne palu ko mo ngunu myala, selo aloni tim bidu, selo pine ka, puyumi ngunu Romans chapter 12, verse 12 milabdol kakasa, so ludo, be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer, ludo, simtane pa kakako, nunu hentina no hempe otolya, hentre kanya alyo yanu tolya, kunemi kukala do tolya la ludo, so ngunumi lupa medone, selo cikampa, ayamane coronavirus cikan trial and temptation alyo, heroenka alyo, hentre kanya alyo, ngunu melanja priar mi kungo mapa kuto tela ludo, hopa melanja selo Christian community atang, priar mi ngunu kungo mapa kukindo, hoso ngunu kakasa, Exodus ka chapter 17 verses 8 okla 13 ye kakako amlikait ni ka Israel ni ka pasunim kakatu kapado so Israel ni amlikait ni ka pasula ka dolyo Moses Joshua mi lutu no ada fayete ngola Aaron la hur la putu ayo chala prayer mulya so lutu ho Moses mo puto chabla ka alo ala yucha buto la prayer mutu ho ala yucha buto la ka prayer mul dolyo Israel amlikait atam paminte ho mo rengela ala iko yu yang kle ho amlikait ata Israel mi paminte he mi kala la 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 Aaron ni hur ni yalan jolu bela Moses ka du mo ko ba jolu la 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 pachedalio kone alami ga abutola datu alami yucha mo mdol melanje midinge prayer mutu hela mulio Israel ata amlikait mi paminte homol anyinye mekele jeje paje puraja Israel ata amlikait mi pamila la kulala mol dutu hitam paslo ngunu defense personnel ata health worker ata government authority ata coronavirus mi pamindu pala molu mulado Israel ata netampa na amlikait mi pamindu pala mutene ho ngunu Christian community ata nina mubikeno ne lukoda ngunu netampa na Moses la Aaron la hur la prayer mubitene netampa mubikendo hala mubido koda molu ronge coronavirus mi paminkeno la ngunu hendo ho ngunu netampa pe lukoda Moses prayer warrior lampa lido ho Aaron ni hur ni ngun baki Christian atanya palido ngunu selo prayer warrior kontum hempa bila du koda netamba na Moses rengela ala yuite netamba prayer warrior atan yui koda ho health worker atan defense personnel atan ho government authority atan coronavirus ko hari lido hemi hari kun tamal ngunu no koda mulaja Christian community atan selo Moses mi Aaron ni hur ni netamba na kone labi dali kone lachi dali alami yutu chabdol gabo la prayer mubotene hetamba nguntar mulaja Christian community ata ato ka jaga ato ka ude dubudola prayer mubodo koda prayer warrior ata mubodo koda ngun mulaja seka coronavirus okla ngun jiti keno coronavirus mi ngunum pinu lapa bikindo pinu coronavirus mi ngunum lapa bila kulala kedia pionku ngun mulaja Christian community ata hempe pa ato ka churcho ato ka fellowshipo aci ada bukula nyitu morum mulaja ngun Christian aji atam kapasela kulala hempe pa pinum asan sama sela ngun prayer mubasa kindo hala ngun hendo hopa pinulo yang kulala pinulo lapa kulala ngun mulaja chacho aci ada sudukupa fellowshipo aci ada sudukupa mulaja hempu uro prayer musa aji munum aro munum musa pinulo yang ko dupa pinulo aro ko dupa ho mulaja selongo haro lupali prayer mi ali musa aro musa seka coronavirus ka trial and temptation ok hente kanya kun lao ko dupala luli mulaja mi selo pinu yang kincho pinu aro dobo kencho so khatum chi amen.